Anyeta Michael Karo Karungi kandi nakwakira mu kishakuzo n'ekito cyacho ekizoberi. Aha ariho bundu kubanshemerirwe karonda hindatandikire kishakuzo akambura konka habo amashemererwa nsimarahanga kugira ngo akindekire akamwenya hamatama mwana ubwabisi akagira ngo amashemererwa garinka gomusi wa gonja mbwenu munkirize nshakuze shaku hunjira murumba shaku hunjira murumba mumpenye na yanje mbitire shakuze kintu naco ekirimo kusheka kwamani ekito cyacho nkigira ngo nemiziga yembwa embwa washanga nerra basakwera recera kandi cyarezembwa cyakugwa hiwe nyamuntu ukabasa kwetegereza tindi kwija kurenza aho nja kugira ngo yagende tine mukure genda bwira mtakaruga ha Sky TV irakari y'abantu nyo nasigara ni Michael Karo Karungi turebane tomorrow murare ebare munonga Michael Karo Karungi kandi go twatwinire omugenshonga aguma abazigo nasiganda na kwakunda kankwendeze ukurara kurungi mukama kurinde.